Ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino ku isi. Ngushimira wowe umaze gukora subscribe nawe utarayikora, ngusaba gukora subscribe kugira ngo uzokurikirane ibiganiro byacu byo gutaha. Nitwa Muragwa Moise, YouTube channel yacu yitwa Muragwa Moise Official. Nguhaye ikaze. Umunsi umwe umwana yariko atembera na se bari mu muhanda, maze umwana abaza ati data, ndashaka kumenya ubugari cyangwa se ubunini bw'Imana yacu. Isege yatekereza kubw'amahirwe abona indege mu kirere, maze abwira umwana ati rarama mu kirere urebe iriya ndege ubona ingana gute. Umwana aramwishura ati mbona ari nto cyane. Bukeye baje ku kibuga cy'indege, umwana abona indege amaso ku maso, maze ise aramubaza ati wabonye indege ingana gute? Umwana aramwishura ati mbona ari ngari, ni nini cyane bivanye nuko nayibonaga iri mu kirere. Maze se ahindukirana umwana aramubwira ati ntibashatse kumbaza ubugari cyangwa se size y'Imana yacu? Maze se aramwishura ati ikibazo kiroroshye cyane, ushaka kumenya ubugari bw'Imana yacu cyangwa se ubunini bw'Imana yacu bivana n'ikibanza uhagazemo cyangwa se position urimo. Niwayiheza umwanya munini nayo izoba ari ngari, izoba ari nini cyane kuri wowe, ariko kandi niwayitera umugongo ukaja kure nayo izogaragara ari ntoya cyane. Uko wegera Imana, uko uba closer n'Imana, niko nayo ikwegera ndetse kandi ikaba ari nini bivanye n'ikibanza uyiheza. Kuri wowe ikibanza uheza Imana ni ikihe? Ujye utekereza uburinzi bwayo ikurinda amanywa n'ijoro, intambara ikurwanirira mu buryo bw'ibanga twebwe tutazi, umwuka duhumeka, agaciro k'umuntu kuriya tukagera kubera yuko turimo umwuka, ubwiza bw'umuntu bwose bugaragara yuko duhumeka. Ariko kandi iyo umwuka watuvuyemo uwo ari we wese araguhunga, agaciro kaba karangiye. Ese iyo utekereje ukuntu Imana ikurinda amanywa n'ijoro, intambwe utera mu modoka ugendamo, mu ndege ugendamo, ugenda n'amaguru, Imana ikakurinda, umwaka ukaza ugashira uwundi ukaza. Hari abamaze imyaka 40, abamaze imyaka 10 bari mu bitaro badasohoka, batazi nuko izuba risa. Wowe witekereza heki? Uheza Imana ikihe kibanza mu buzima bwawe? Imana ifite ubugari bungana gute mu kibanza uyiheza? Tuza twiga gushima, tuza twiga guheza Imana agaciro kuko niga kwiriye. Impamvu Imana yaremye umwana w'umuntu no kugira ngo duhimbaze ibihe byose. Imana niyo gushimwa iteka, Imana niyo guhimbazwa. Iyo ugiye mu bitaro ukareba abo maze imyaka cyangwa se badasohoka cyangwa se abarwaye indwara zananiranye, ariko wowe ubuzima bwawe Imana ikomeje kuburinda, niki cyatuma utaba closer n'Imana? Niki cyatuma utayiheza agaciro? Think again. Ko bukeye nuko bwije uzufata umwanya nibura iminota 10 ku munsi uvuga ati Imana ushimwe kuko ndamahoro, ushimwe kurinda umuryango wanje umunsi ku wundi. Niki kibanza uheza Imana? Imana ni ngari, Imana ni ntoya kuri wowe? Bitekerezeho, biravana n'ikibanza wayihaye. Ndabushimiye ko mwakurikiranye kino kiganiro. Muragahezagirwa.